yaa afaan oromoo wannin sidhaammadhu yoonan du'ee dabree takkana yaadadhu. Hajji irraa hiikatu. Hajjiin hiikannaa lama qabdi. Hiikaa lama qabdi. Kan hiikaa duraati fi hiikaa boodaa je'amu. Hiikannaan duraa dalagaa hajji'ii sadeen siif dubbadhurraa waa lama dalagu'uun argama. Takkaayuu argamti. Dalagaan hajji'ii sadeen sun boollatti dhagaa darbuu, haaddatuu, xawaafa ziyaara'aa, xawaafuu. Duuba sadeen kanarraa yoo waa lama dalage haaddatee dhagaa darbate, takka haaddatee xawaaf, takka dhagaa darbee xawaaf, hiikannaan hajji'ii ta duraa isaaf argamte. Hiikannaa duraa tanaan wanni hajjii hidhannaan isarratti haraamaye yookaa irraa dhoowwame marti isaaf halaal godhamte waan san hunda dalaguu ni qaba. Waan takka malee sun waan dhal'atti rarra'u kan akka itti ida'amu'uu, itti maxxanu'uu, nikaaha hidhu'uu takkaa hidhatu'uu kun hundinuu isarratti dhoowwamaa dalaguu hin qabu. Ammoo huccuu hodhamte uffatuun, waan urgaayaa godhatuun, waa al'oolunfaan isaaf halaalii dalaguu qaba. Hiikannaan lammeeysa'a dalagaa hajji'ii sadeen dubbanne hunda dalagu'uun argamti. Takkaayuu argama. Yoo dhagaa darbatee mataa haaddatee xawaafa ziyaara'aa xawaafe hiikannaan hajji'ii tan lammeeysa'a argamte wanni sababaa hajjii hidhatu'uutin irratti haraamaye yookaa irraa dhoowwame marti isaaf halaal godhamte dalaguu qaba. Waan dalagaa hajji'ii gurguddo irraa bayeef jecha. Yaa afaan oromoo wannin sidhaammadhu yoonan du'ee dabree takkana yaadadhu.